nekukhanya lokuthatha leader letati titi lokukhanya ukuthi lidele ukuthi holele enzaweni lapho lenkosi ikhona khona. Likhona abazalwane. Amen. But with the Bible bethe amagama lithi labahamba bona ngoba babantu basemhlabeni babantu basemhlabeni. Babantu basemhlabeni. Babantu basemhlabeni bona bathi ukuthi inkosi is only Herod. Herod inkosi. And ngekwabo banengqondo ukuthi inkosi italelwe lendlini yenkosi which was Herod. Yes. Kanti lena akayona akasisona akasuki in the family of Herod. Yes. Ukamuka ku family yasezulwini. Yes sir. Because abazalwane. But ngekuthi ke laba on the way nabasahamba bayibona enkhandle bayilandzela. Balahlekiswa kwekuthi babuya enyameni. Bathi bona ukuthi hayi man njoba sesila sesijute la Herod. Ake sesiye la Herod kanye le was just passing by. Bededlula nje ka Herod. Dear to the rightful place where the king Jesus Christ was. Hallelujah. 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 Sibantu nathi angisibazalwane. Yes. Njengoba sibantu siphila enyameni. Asikaphele tinjota lamhlabeni. Tingasenzi sidine siqabanga ukuthi sesifike khona ngoba sesifike ka Herod. Kanti ka Herod akusiyo indzawo. Akusiko lapho sibitelwe ukuthi siyawudina khona. Yes sir. Ka Herod nje kwekuhamba. Hallelujah. Oh, akusesa la Jesu. Ka Herod nje siyowedlulela ukuthi athi kwekuthi kunemphosi lengetulu kwakhe. Hallelujah. Kunemphosi Herod leseyitele. Nethi nje ayikho la ndlu ngakho. But yona lemphosi nathi nje luhambo lwethu. Hallelujah. Silandzela inkanyethi. Silandzela ibazalwane. Silandzela inkanyethi nathi sicela sifika la sacabanga ukuthi sesifikile. Ngalokuthi ke hayi ngaba uthi kuthi inkosi lethelwe lakho sesiyaphuma siyahamba. Siyaphuma sona njani bazalwane? Alabanye bakhanga let us move from the house of Herod. Asiphumeni endlini ka Herod. Indzawo lapho sitawufike sidla khona sikhilike khona. Now sesifikile to our destiny. Sesifikile endzaweni lapho khona inkosi ikhona khona. Ayikho ka Herod inkosi. Hallelujah. Ayikho kuphi inkosi bazalwane. Kanjalo be let us stand up again. Siphume ekhaya ka Herod. As soon as siphuma ekhaya ka Herod yathi ukuthi le kanyethi inile somewhere there. Hallelujah. He's waiting for us. Kusize siphume. Kube ngingakhuluma on behalf of le kanyethi. Kuthi kanti powerhouse no phuma nini endlini ka Herod. Ngoba mina all along solo ngimele nine ukuze kusingiholele lapho khona lenkosi khona enamba. Praise the Lord. Hamsesa tsaka lo Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Hali bahadophola la baha. Nabaphuma kusoba phinze bayibona futhi lekhande. Nabayibona basebeyajabula. Basebela njani abantu wena? Bajabula bajajuliswa kwekusinyalo ngebasalahleka lena. Yes sir. Ngeke njalo yalo bese. Ngeke basalahleka njalo batawufika esiphetheni lesibhekekile futhi ngesikhathi lesibhekekile. Amen. Glory to God. I heard that. Hallelujah. Skuluma Bible John chapter number 20. John chapter number 20 verse number 19. From verse number 19 kala mfundzele nawutholile ngesiswati egameni lenkosi. Amen. Hallelujah. Sikhulume kufishane egameni la Jesu. Amen. Kuthula kube nini? Kuthula kuphe kube kuphi ke? Kuthula. Akube. Sikusifwa ngalelo sonto bafunzi bakhe batikhiyele endlini ngekwesaba emaJuda. Jesu wafika kubo bambona aseme emkhathisini wabo wathi kuthula akube kini. Asababingelele wabakhombisa tandla takhe nemhlubulo wakhe. Bafunzi
abafundi bakhe bajabula kakhulu nabayibona inkosi. Jesu waphinda futhi wathi kubo, "Kuthula akube kini. Njengalokhu babe angithumile mine, nami ngiyanithuma." Okay, hold mama lapho, asibambe lapho egameni lenkosi. Hlala phansi mama, thank you so much. Hallelujah. Yes, Hallelujah. praise God. Thani ngalelo sonto. Hallelujah. Later on that day, glory to God. Naselijika langa ngalelo langa. Thani ngalelo langa. Nikhona bazalwane. Sibambe isandla kuJesu. Amen. Later on that day. Hallelujah. Bathi khiyele bafundisi bakhe. Ngoliphi lelo langa? Lilanga levuka kwakhe kulabafile. Nikhona bazalwane. Lilanga lani ke? Lilanga levuka kwakhe kulabafile. Kuthiwa later ngalelo langa bafundisi bakhe bathi khiyele. Bafundisi bakhe benenjani ke? Bafundisi bakhe bathi khiyele. Ngenxa yokwesaba besaba emaJuda. Why bawasabe emaJuda? The way emaJuda letinto lekatentile kuJesu lona lebebona babafundisi bakhe bathi bita ukuthi babafundisi bakhe Jesu ngoba bebalandzela yena ngesibazalwane bebabazalwane nanawethu bebabazalwane babalandzeli bakhe Jesu but babonile ke Jesu nakashatshwa lapha angakayo isiphambanweni babonile Jesu agcilakho ahlupheka banelisa into letiningi babona lamasotsha nabamhlohla statue Jesu nikhona bazalwane babuka the way Jesu belele bamhlukubeta ngayo seke nase afile ke Jesu bona i-decision yabo sinqubo salabafundisi bathi lokungcono ukuthi asithi khiyele ke landlini ngoba sofila ngithi and ukuthi khiyela kwabo ukuthi till when nobody knows kude lo wathi bakhona bazalwane bathi khiyele endlini ngenxa yani ke yekwesaba ini emaJuda but the Bible says later on that day inkosi yamakhosi yabonakala sanikosi yabonakala sanikosi yabonakala hallelujah nanamuhla wathi inkosi ngabonakala empilweni yakho amen nanamuhla wathi inkosi yaphakade ingathi veka itibonakalise akunenzanga ukuthi sekulate nganani it's not yet too late hallelujah akusi late kakhulu khona bazalwane akubonakali kakhulu asinjani abantu wele lokho akhombisele ukuthi akubonakali kakhulu abonakali kakhulu hallelujah inkosi yabonakala empilweni yakho amen so the Bible lithi ke uma kaJesu abonakala ubonakala iminyango yonke ikhiyiwe nemafastelo onke akhiyiwe so ukuthi kude i-movement kude kuqhubekela phambili kude ukuthi mhlawumbe bangakhona kubona outside ukuthi kwenzeka ini amen kungenakala lokusikhona sila empilweni yakho there is no movement angisibazalwane kude into lekuthiwa yi-movement kuto tonke tingoni or onke ama-side ekuphila kwakho but may the Lord appear hallelujah may the Lord Jesus appear and do signs and wonders ibonakaliso netimangaliso empilweni yakho hallelujah nikhona bazalwane so iBhayibheli lithi Jesu wase uyabonakala yona njani Jesu le wena njani Jesu le nakabonakala ungene phasi kule rivaliwe ikhiyiwe everything there is no movement but nakangena wasikuthula akubeli kuthula kubejani ke kuthula kubejani ke kuthula akubeki hallelujah senasashito ukuthi kuthula akubekini wase uletha iproof yekuthi nguye lona lobavuselakho hallelujah nguye Jesu lobe kabethelwe lona lebekakwathiwe lona lose avukile elona lose abavusela wasibuka nkaba lapho ngene tibikili khona nikhona bazalwane buka neside lapho ngikwazi khona ngemkhondo hallelujah buka impilo yami umtimba wami buka nuwo wonke lo Jehova kunjani but kini ngithi kuthula akube khona phakathi kwenu nikhona labantu wenu uma nakathi nje kuthula akube kini kune verse engithatha kakhulu efuna sokugcina ngalo namhlanje kuthiwa wase kuthi njengoba babe angithumile nikhona Jehova benenjani ke njengoba babe angithumile kanjalo ke nami kanjani ke ngiyanithuma kuthiwa wase uphefemulela moya wakhe nikhona wasona njani ke wase uphefemulela
moya wakhe kubo bonke laba phakathi endlini wafaka ingxenye yaNkulunkulu. Haleluya. Uma nakathi njengoba babe angithumile buka phela kune ngalabantu amagama uthi lelizinga le standard lebabe angithume ngalo nawe ngilithuma kuleso standard. Yes. Haleluya. Lelizinga lebabe angithume ngalo kanjalo ke nani alesh lelizinga akusho ukuthi ngoba nine anisiyo inhlodana yaNkulunkulu ophethe bonke sengithuma with the legally grade if there was a grade ngithuma ngelizinga liphasi but ubathatha from the level of humanity ubalisa ezingeni lebuNkulunkulu. Nikhona bazalwa ubasusa ezingeni lekuba bantu badala kuba bantu nje bona bathibuka bathibona ukuthi hayi man phela sinesabantu badala sibadwebethe finish uthi hey ngiyathuthukisa nyalo ezingeni lekudwebethe finish ngiyalithuthukisa nyalo ezingeni lekusaba amajuda ngenxa yokubona noma ngenxa yokusibonile tinto lebate empilweni yakho uyalisusa ezingeni lekupasta ezingeni lekusaba ngingivemisa ezingeni lami njengaNkulunkulu phela phakathi alelizinga. Haleluya. Alelizinga babe lamthume ngalo so kanjalo nani ngiyamthuma kanjalo lapho kanjani ke kanjalo lapho kanjani asikhulume ngalelizinga ebazalwane buba la thina asikanikwa angathi bekhona into ekuthiwa eMandlana. Ismandla. There is no Smandla. Hallelujah. Asikanike kaSmandla. But isinikwe the full package. Yeah. La mandla ngikuphelela kwawo. Same standard. Hallelujah. Ezingeni lakhe uNkulunkulu. Nikhona bakala. Mase saka Jesu kanene. Abenosika nakho yethapasukama. Uthini kathi Jesu asawuve Jesu lakaqala ukukhaza lenzaba yakhe yokuthula. Mnqathani mnqani. Phela asokudala kakhulu na Jesu. Bekamncane kakhulu. Bekana ngapha 12 years. 12 years. Bekana Jesu ke 12 years. Babuye Nkosi. Make wakhe na babo. Ngakhona ngewithdraw isontweni ukuthi make wakhe na babo wakhe. Ngoba bebabasile. Hallelujah. Bebanjani ke? Bebabasile. Nebhizi bebabe ngeMarcury. Joseph akona kabala papa. Understand? Please, please. But we are really costing about pulling up oh, Labahana. But about no pull up and about so cooling. And now I car about some more. That's why my don't want to Bamfnago Makelwa. Bamfnago Makelwa. Now I'm told by a teacher about told. But it's not at the end of Ufunawa. But as if she gets back to the temple. So Funa Kona. What's one of the figure about Katache, so I hate with the Bafunsis them take. Dile with the woman of the past. Yet I'm not 12 years. Ababuta imibuta butoba mangala bamanga liswa yimhlakani pho. Lebe ila problem child. Lelo singa babe lamthume ngalo. Kanjalo nami ngimthuma ngalo. Hallelujah. Nalelo babe lela mandla akhe awafake phakathi kwakhe from the childhood. Kanjalo nami lelo zinga ngiyaniketa ngithuma ngalo. Hallelujah. Nikhona bazalwane kusuka mangala basihlakaniphule ngaka but kukhona one of the days kuthiwa base bamnika umbhalo bamnika ini ke umbhalo I believe abathi mbenjani but ngekwami base bamphosela base catch the book ababele scrolls lombhalo wawuthatha lo mdala wethu usuku waphetha wakhanda sayi mana kabhala ngayo waze wafika lapho ubhalwe ngayo khona I believe in that waze wafika lapho ubhalwe ngayo khona. Hallelujah. Amen. Was the spirit of the Lord wakati mdingwa tani paragraph tani umbhalo wakhanza kubhaliwe ngaye kubhalwe abaprofethi wathiwa umoya wenkosi. Glory. Uphethe wami ngokuba yona le nkosi yenjani ingigobile. Glory to Jesus. Alelo zinga ngithuma ngalo kenani. Hallelujah. Alelo zinga ngithuma ngalo angilethi
next level. But ngiletha ngiyisa ezingeni lelingethulu kwemazinga. Nikhona bazalwane. Nikhona labantu. Kuthi wabasebayamangana bekanjani ke? But bangabangana ekugcineni. Wase uyakuthatha ukusela background wazi. Wathi kusukela namuhla. Lo mbhalo uzogqwayisekile. Yes. Hallelujah. Unjani lo mbhalo ke? Njengoba babe bangithumile kanjalo nani ke kanjani ke? Ngiyanitho babala ugqwayisekile umbhalo ukuthi thunyiwe. Hallelujah. Unjani lo mbhalo ke? Njengoba babe wamthuma Kristu Jesu kanjalo with that same level. Yini ke lena leseyisenda thine sithibone bangathi sesibuthakathaka. Noma besithibone bangathi angeke sikhone. Hallelujah. Kwenta letinye tetintfo lekade yena Jesu. Kanti umbhalo uthi nalokukhulu kunalokho sitabeka. Hallelujah. Nizima nje Jesu lenda wagcina kulo. But guess what? The church of today, libandla namuhla alikafiki ivini kulelizinga nje. Leli Jesu lagcina kilo. Kanti phela kahle thine sibekwena lokwedlulela kunakula kwenda Jesu. Ngoba sithulwe ngelizinga lelifana nakho. Hallelujah. Hallelujah. Singulabathunyiwe singabanjani bazalwane? Singabanjani abangwele? Yekela ukuthi bukela phansi. Yekela kanjani ke? Yekela kusilenze la ivele mina ngama picture khawule nemakasumba. Hallelujah. Na jani picture ke? Ne picture sumuma. Hallelujah. Mukhulu lo Nkulunkulu ongabuka. Glory to God. Powerhouse. Lo Nkulunkulu longabuke mukhulu. Kwenza lo Nkulunkulu longale ngaseveni. Lo Nkulunkulu longabuke ukwethembile. Kuthi ibonakaliso lelimangaliso noma iphimbo lakhe litavakala etiveni lonke temhlaba. Hallelujah. Sithunywe ngelizinga linye njengoba Kristu Jesu athunywa ngobaba uNkulunkulu. Kanjalo ke nathi usinike lo msebenzi. Wasikanjalo ke nani ngiyanithuma. Hallelujah. Phumani ngendlini yokwesaba. Phumani ngendlini yokudikhiyela. Konzani ngobula amaJuda. Hallelujah. Konzani ngokuto lepithani. Nabalele ngibona ukuthi hayi manje abana bangeke basive kahle ngoba utawusibeke ngeke bakuve kahle because maybe awuna qualifications zike. Lenza bale ayini qualification. Yes. But lenza bale iyabaye abunjilo phakathi kwakho aphelele. Hallelujah. Wakabashiwa kuPeter na John one day wathi hayi man labantu laba abantu kadanga laba. Bayilaba ke. Babantu kadanga abakafunzi. Hallelujah. Abede nentotsite lena lebana lesingathi kumbe ba ne degree maybe theology or in what. But hayi man betindele batenda ukuthi inkulu kakhulu. Hallelujah. Bayiphilisile injothi lapheleni. Nikhona bazalwa. Lenza balena ayini ukuthi uhlakaniphe kanani. But iya ngeku understand what ukuthi hayi mina phela ngithule ngezinga lelifana nabo. Lesikale ngithule ngalo liyafanana. Angingatenti ke ngithathe ukuthi hayi man ngingabachele sondeni one of the Sundays ngathi asifanani nabo bonke. Hallelujah. Ungathathi nje mina umfananise nalabanye bafundisa. I'm not like them. Mina ngisezingeni laNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba vele sithunywa Thank Hallelujah. Lesithunywa lesiphethu kwami sikhambe sibiko. Asikhambe emhlabeni. Hallelujah. Asikhambe kumfundisi thike, asikhambe kumpostoli noma umprofeti thike. But it's from heaven. Sikhambe sibiko olwazo. Glory to Jesus. Ungathathi umlinganise nabo bonke. Uthi hayi man akasendisi komfundisi bangelendise kwakhe vele. But indendisi nakwentisa kwakhe Kristu. Nekwentise kwemuntu. But nakwentisa kwakhe losezulwini. Hallelujah. Ngalelo zima. Zangalelo zima. I Philip. Philip iBhayibheli lithi waze uNkulunkulu wamnika igama. Wazona njani uNkulunkulu ke? Wamnika igama lenetulu kwamagama onke. Kuze kusinale igama Jesu. Emandulo onke nenjani ke? Agoqe. Thile mntokotela njani ke? Kuthi Jesu yini bazalwa? Na namhla safuna uvume ukuthi wena uyinkosi. Hallelujah. Safuna uvume ukuthi uNkulunkulu lokwe uyinkosi. Glory to God. Ufuna uvume kuthini bazalwa ke? Ukuthi uNkulunkulu lophethe kwempilo yakho uyini ke uyinkosi. Hayi ukuthi siyamqo ngoba phela bingibona ukuthi utaphanda sibaleka sinaNkulunkulu omkhulu. Sibalekiswa dintho lengadona ngito lengajabaleka because as understand asiqonzi kusinale ndlela lesithunywe ngayo.
kungale ndlela ekathula ngayo, kungale ndlela esithunywe ngayo. Sihambe emandleni, sihamba kubo labantu beleke. This gospel is not just in words, but it's also in the demonstration of power. Glory. Hallelujah. Yes, sir. Come apostle, hallelujah. Amen. Shall I thank God for the